Cars crucificables en Christus. Les clamadas dels emprems jornals de Jesus ai l'Evangeli da duots. Il cree en Dio ai un problem per nies temps, ni dat ai adina plei paucs cartens en turnus. Il problem propi per jai è la scolazione della cardienza, scolazione da catechesa. Il sistema funzionescha bo endrech. Il sistema da catechesis, specialmente. Mira, nu savai bo plis imaginar nossas attivitats el minchadi senza agit della tecnologia moderna, ne vi? C'è source da apparats ed elettronica e tonda source da apps dovrai nus minchadi. Minch apparat e minch app funzionescha sin fundament din cert program. Per exemplo, porschen annus las importantes plataformas de las medias sociales, sco WhatsApp, Facebook, Instagram, etc., gruntius survesch sin fundament d'ina exacta funziun. Nu survegnin il meglio resultat ni il meglio service che mincha app funzionescha endrech tenor siu specific program. A medema moda ai era nostra liturgia, un bien program che porta a nus ils resultats e surveis e nostra vita spirituale. Nostra liturgia ai tutina sco divers apps e nies henti. Liturgia ai sco in bien app e per quai ai sa important d'embrenta e capi bain quai program. Se nus lain contoncher ils resultats speciai cun se participa alla celebrazione della liturgia. Con un plan liturgic da 12 mains, festivai nus surtut la vetta e la doctrina da Jesus, che manifestescha a nus il misteri del Dio Trinitar. La persona da Jesus è stata adina el centro, e intorno el se plaigia il on liturgic, che vegn subdividius en 6 parts del on sco suonta. Advent, Nadal, temps da Queraisma, Triduum Pascal, la Iamna Songia, Parches, temps ordinari. Quel temps ordinari cae subdividius en 2 parts. L'emprema part ha in temps da 4 toca 8 iamnes, suenter il temps da Nadal. Et in la seconda part, che quoza circa 6, toca 8 main suenter il temps pascal, las quales cartens contemplation la pussonza de las doctrinas e de las obras de Jesus dender nus il pievel. E sueder quai modus vivi nus usa e l'emprema part del temps ordinari, suenter il temps de Nadal. E las duas parts canges idas alla fin, duas parts del program liturgic, Advent e Nadal, avainos festival, la nascienza, ils emprems ons da Jesus, siu batten, asciasco elles ein en conoscentes els evangelis. Jesus ai venius battagiaus alla vegliadecina da circa 30 ons e da pi lu en scier ad opera publicamain. N'avenda l'ensciata che Jesus ha encien ad opera publicamain, san ins consesta che il diemb dels carshauns che se rimnen intorno Jesus crescia, che lur fiug per quella persona da Jesus e per sia dottrina crescia, che els vegnen tier disciples da Jesus, giuvenals da Jesus, tier il l'emprem cerkel dels giuvenals. In tale declarazione entusiastica udinus l'Evangeli da duoz da San John Battista, il
antecessor da Jesus, con ispirazione celestiale pretenda Don John Battista che su clom consiste in presentar Jesus a dus desses agents juvenals sco ciù da Dio, cioè che rinviesce al clom da Jesus da ventà in ciù d'unfrenta per la penitenzia da nos pucaus. Quels juvenals en suentar Jesus, tier sia habitaziun, ed acceptau siu invit de venir e mirai. Els en stai quai di cun Jesus. Lu in da quels juvenals, son Andriu, portau siu frar Simon, tier Jesus, e presentau lets a dir, sco il Messias. Sco prototip pil clom da Jesus al ciul da Diu declara l'emprema eleziun or del Veder Testament co Yahweh, il Dio del Veder Testament acclamau Samuel en siu survesch e co quel giuven Samuel ha rispondiu a Diel. Et l'Evangeli suonten las duas pinges exclamaziuns. Jesus ai il ciul da Dio da Son Gian Battista e Jesus sco Messias da Simon ni da Pieder che dien tut sur del clom e la mission da Jesus. Ascia en vida quella liturgia da duoz, la seconda domenica del temps ordinari, d'acceptar Jesus sco il Messias. Messias vuol dire il unciu e permess. Christus il spintrada e da creenten el. Nus vegem quella esperienza personale da Jesus e nostra vita quotidiana con legger meditativ la Bibbia ed studiare la Bibbia ses plais, con orazioni personali e familiari e con nostra partecipazione attiva alla celebrazione dell'Eucaristia. Essere cristian munta ave in legion personal total. Aiva pil emprender den conoscer pli exactamaing Jesus. E quai reusescha a nus lu survegn el pussonsa sur da nos cors. Pussonsa che baghegia bo sin tema, mobain sin libertat e carezia. Aus tuts, tot bien, stai sauns in abbiara domenica et in abbiara jamna vinavo. Lodaus Jesus Christus, sempre sei lodaus.